Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Kupilia lang roy dem ki mi keteng along inut ki thitanga bangar pum kelong Jakhong ni phaing ko rehiniar ni di Mahasau district ke parlo Kupilia lang roy dem ki mi keteng along inut ki thitanga bangar pum kelong pon Berta ka chini du na teng ke kedam tang ni phai kriser ke arni kam ke klema long pen kupi ko son pen lo ne lang along plo choklo La sojok kiri katar lipen ni phaing ko rehiniar ni ansi ki thitanga bangar pum long pon lo Ititanga bangar pum apan dusit hosen pusipang thekpon Birta kirib dunlong ahut kititanga bangar pum haflong along postmortem apan si jisik pon lang Karli tang dusit hosen pining an ningkan ke thomlo bang so dem along ka chongdat dun pusi ahema sora tumpen pachini pon Kheruni pen kamsing dera report Karbi Anglong News Channel कल हमारा वहाँ डैम साइड पे लोंको प्रोजेक्ट पे एक्सीडेंट हुआ था हमारा दोस्त ही है लोहित हुसैन है वो 17 नंबर ब्लॉक से गिरा है ऊपर से गिरा है वो मतलब जैसे कि सुसु करने के लिए जाएगा बोल रहा था काम शुरू हो गया था 9 बजे करीबन 9 बजे तरफ को उस टाइम पे मतलब सुसु करने के लिए गया उस टाइम पे वो तो दोस्त को बोला सुसु करने के लिए जाएगा हम ऐसा कुछ बोला है मोबाइल भी दिया है काम करने के लिए जाएगा काम करने के लिए मोबाइल भी साइड में दोस्त को दिया है उस बाद में दोस्त लोग भी था ठीक है वो लोग आधी दोस्त लोग तो ऊपर चढ़ भी गया काम के लिए बाद में वो दोस्त आवाज सुना तो नीचे तरफ गिरने वाला वो दिखाई दिया बोलता है मतलब गिर के वो लोग आवाज होता है ना गिरने के बाद आवाज होता है वो वाला दिखाई दिया बोलता है तो साथ ही साथ गिरने वाला आवाज सुनने के साथ दोस्त लोग भी चिल्लाया उसके बाद गिरने के बाद वहाँ से दोस्त लोग हल्ला हो गया उसके बाद हाँ वो ट्रेन से बाद में उसको ऊपर निकाला गया कम करने के लिए चढ़ जाता हाँ ऐसा ही कुछ है वो मतलब दोस्त लोग चढ़ गया है वो बस सुसु करने के लिए जाएगा कुछ बोला है दोस्त को मतलब साइड में मोबाइल भी कर दिया बैग पर रख दिया है फोन साथ में उसने नहीं लेके गया काम के टाइम में फोन नहीं चलाता इसलिए वो फोन साइड कर दिया और काम करने जाएगा वैसे बोल के गया है वहाँ में इतना बड़ा घटना तो कभी नहीं हुआ है लेकिन छोटा मोटा घटना होता है कभी कभी मतलब छोटा मोटा है जैसे कि छोटा मोटा सरिया कभी वो हो जाता है गिरने वाला कुछ हो जाता है हार्ट कभी कुछ हो जाता है छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है कभी भी हमारे वहाँ पे लेकिन आज कैसा हो गया मेरे दोस्त आज गुजर गया हमारे बीच में से नहीं है अभी कल करीबन 9 तो 9:30 का बीच में है मेरे दोस्त ये फ़ोन किया था हमको 9:30 में प्रोजेक्ट मतलब वो और उस तरफ मैं काम करता हूँ तो दोस्त फ़ोन किया ये भी छुट्टी में था तो वो फ़ोन करके हमको बुलाया तो बोल रहा था दोस्त एक्सीडेंट हो गया जल्दी आइए बोल रहा था मैं साथ ही साथ आ गया वो फ़ोन किया था हमको करीबन 9:35 को फ़ोन किया था तो वो 9:35 to 9 बजे का बीच में था कंपनी का आदमी बस हम दोनों आए हैं कल गया है वो 3 गया था मैनेजमेंट में से प्रंजित सर गया था उसके बाद से और 2 गया था एक मेडिकल का स्टाफ भी गया था और एक उसको जो टाइम ऑपरेशन भेजते हैं वो वाला स्टाफ गया 3 स्टाफ गया था कल हम लोग के साथ वो कंपनी की तरफ से पहले हम लोग ज्वाइन होते हैं ना सर उस टाइम पे ही हमारा तरफ से मतलब इंश्योरेंस बोल के कंपनी से दिया जाता है वो नॉमिनी बोल के दिया जाता है किसका कुछ हो जाए अगर कुछ बाई चांस कुछ हो जाए बोल के तो हम जब हम लोग ज्वाइन कराते हैं उसमें से लिखा होता है कि कुछ हो जाता है तो उसके लिए क्लेम करने के लिए किसको देंगे हम मतलब वो कुछ एक्सीडेंट हो जाए किसका नाम पे उसका वो मतलब क्लेम करने का ऑप्शन होगा वो मतलब वो अपना माँ या पिताजी या बहन उसके लिए नॉमिनेशन दे सकते हैं नॉमिनी दे सकते हैं उसके लिए दिया गया और कल लेके आया था वो लोग बोल रहा था नौगांव पे पोस्टमार्टम करेगा तो हमारा दोस्त है हम लोग अपना जगह में है इसीलिए हम लोग कल लोगों का जो पुलिस लोग था उनसे बात करके हम लोग वो लोगों का जो पुलिस और से वो लोग भी गए हैं पुलिस लोग गए हैं वो पुलिस गए हैं साथ में वो आके वहाँ से वो पहले गया नहीं था वो लोग पीछे बाद में गया था वो लोग लेके आके यहाँ पे आप लोगों पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो वो लोग खुद लेके आए कल रात का हम लोग करीबन यहाँ पे 12:30 पहुँच गए थे हम लोग फिर भी हम लोग अंदर घुसने को नहीं मिला है हाँ कंपनी का मतलब कंपनी में मैं मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करता हूँ उसमें सुपरवाइजर का काम करता हूँ मैं कंपनी हम लोग एक ही साथ में है लेकिन शायद अलग अलग था हमारा हाँ आप दोस्त ही सब आए मतलब हाँ मैं अपना दोस्त है उस पर देखभाल भी करना है कोई अगर नहीं आएगा तो कैसे रहेगा हमारा दोस्त ही है इंचार्ज कोई नहीं आ पाया इधर तो नहीं आया है लेकिन हम लोग को तो अपना दोस्त की तरफ से देखना ही है हम लोग देखने का हक बनता है मेरा दोस्त है और आपको हमारा कॉन्ट्रैक्टर से भी हम लोग को देखना पड़ेगा ही उसके लिए हम आए हैं मेरा वेलबर नूनिशा है हाँ क्या हुआ अच्छा कल में अमृतसर डैम में घटना हुआ
गोरबाड़ी के आदमी है, हम लोग के रिलेटिव है, हम तो रिलेटिव है, इसलिए हम खबर मिला आया हॉस्पिटल में, अभी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। लेकिन इधर में पूछताछ किया, 2 आदमी साथ में आया, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं सका। लेकिन उधर में डैम में काम करने में गिर गया, लेकिन कैसे गिरा क्या हुआ, वो जो 3 साल से काम करके आया, लेकिन कैसे गिरा उसका बारे में 2 आदमी आया, उन लोगों को पता नहीं सका, और वो तो मर गया, उसको तो जवाब लेने नहीं सकता। इसलिए वो तो अपना मर्जी से तो वहाँ में तो वॉल में तो नहीं उठा, अपना काम निभाया, अपना ड्यूटी करा। इसलिए उसको उधर का प्रोजेक्ट का कंपनी लोग अच्छा उसको इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा उसका अच्छा से इंक्वायरी करने के बाद हम लोग को साजिश मिलने लगेगा, मालूम होने लगेगा। और उसका बाद आदमी तो खत्म हो गया, लेकिन उसको खत्म होने के बाद में भी उसका अंदर में काम करा तो उन लोग का तरफ से भी जो मिलना है वो तो मिलने लगेगा। उसका अभी अब क्या सरकार को क्या कहेंगे इस तरह से घटना हो रहा हाँ आगे में इंक्वायरी होना चाहिए। आया ये तो जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करना पड़ेगा। इंक्वायरी नहीं करके तो ऐसे तो आदमी है, इंसान है, ऐसे तो अपने से तो नहीं गिरेगा, क्या कैसे गिरा नहीं गिरा उसको अच्छा से छानबीन करके उसको मालूम करके हम लोग को जस्टिस मिलने लगेगा। और उसका बाद में हम लोग को भी जल्दी से जल्दी खबर दीजिए कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा, कुछ देखने नहीं मिला, कुछ पता नहीं सका। इसलिए वो अपना ड्यूटी ऑन ड्यूटी में काम करने में ऐसे घटना होने वाला तो हम लोग उसका अंदर में जो काम करा उन लोग का डिपार्टमेंट की तरफ से जो मिलना है उन लोगों को जल्दी हम लोग को मिलने से बहुत अच्छा होगा बोल के हम बोलता है। कोई मतलब कोई जल्दी नहीं सकता। हाँ उसका तरफ से काम करने में तो हम लोग तो देखने नहीं मिला, लेकिन उनका साथी लोग से भी आगे का थोड़ा केस भी सुनने तो मिला। उधर में तो थोड़ा ठेला ठेली करके वो आदमी पटना होता बोला, इसलिए ना उसका साथ में काम करने वाला लोग खेल के तो गिराया ना कैसे गिरा उसको भी हम लोग जानने लगेगा, मालूम होने लगेगा। इसलिए उधर का प्रोजेक्ट ऑफिसर लोग भी हम लोग को अच्छा से विचार करके छानबीन करके हम लोग को विचार देने से अच्छा होगा। कुछ गड़बड़ हुआ बोल के डाउट है। कुछ गड़बड़ हुआ बोल के आगे से भी काम करके आया, लेकिन अभी ऐसे तो नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को थोड़ा साथी लोग से उनका साथ लोग से काम करने वाला लोग तो साथ में रहा तो उनको तो मालूम होने लगता है, लेकिन अभी कोई भी नहीं है, कोई भी जवाब अच्छे से नहीं दिया। इसलिए हम लोग को थोड़ा डाउट है गड़बड़ हुआ है। इसलिए वो दूसरा आदमी से गिराया मारा बोल के तो हम लोग डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता, लेकिन हम लोग का दिल में डाउट है। इसलिए उसको जो मिलना है उसको मिलने लगेगा और उसको छानबीन करके अच्छे से हम लोग को बताने से अच्छा होगा। इसलिए हम लोग उसका गवर्नमेंट की तरफ से भी रिक्वेस्ट करें। Karlitang namrata ing tipia lama phutha Karbi Anglong Women Justice Forum bokajana ro atum pen press meet kangnipon. Bangso press meet along penalang nitum kaningji ponalam thelake Karlitang namrata ing tipia phan ka chenega pot Justice Longwek nangji pusi alang nitum pen chuning ripon. Tang teke AWGF penalam thele arjupon lonang. Nilip Chukihula pen Arvanteron report Karbi Anglong News Channel. Aprangsi perangke abitum dumhana kero pilo pini piposi tong se kot pen hili tumta mithang sai hemalong tang so perangke mai ke phanang ko kalam theke la hen lo kidam tang Nogao long nomro tang tipi sorlo inu sorlo kisung aputhang ni tum penang an social media long anta ni tum kai ke ta thek long lok setame ni tum la so puthak ke thek long pen si ning dum lo athe aphong ave tapu an sorlo phana phong ave non nomrota ing tipi pudet kare lo kedam tang sumilarong hangpi ustami la so Nogao long lo ako sumilarong hangpi de lo ka prek sorlo paya purun pendang lo limso morning kan truck a oso maraphan anta sorlo lipudan te tum kai kita jawana ve
kai ke setame ni litum akisung long che sitong na asi no ni litum jasemet labang so pherang kia mai ke phadun det abang ke metum Bukajan District Committee Karbiang Long Women Justice Forum pen ke phadun bang ke isi ningduk pen sini litum labang so pherang kia mai phadun lo asi ni litum akimang akar i kai ke setame ni litum la so kisung ke hang bom lo chu hang bom lo batai ko anse ni litum memorandum ta pipo Karbiang Long ASEM han pendang lok Assam Chief Minister han pendang lok patai ko ang sinilitum labang so a memorandum pa jir don det pum sorlo kisung apani pejok tu sorlo phani tutum hani rai tu apong ave la so memorandum kenang ding lok po kunat ang den antong ipon lo ni kupiang den antong ipon ni nang puan ni stami labang so justice kinilitum long thek la penalitum hanang pipi la si jasemet labang so aperang kia mai pen ningduk si labang so chener phan pen ajok nilitum kachuning ri parpik pensi pini labang so perang kia mai phan tum na bangke Juning ri taon ilo, Jordom taon ilo, apong Assam government along sa tamin nilitum labang so aputhak along ke kai kita sorlo pani rai tu ni pon tu ni nang rai dun tu po bangke apong ave Juning ri masih ni deto kasi Karbiang Long ki 6 sidul po menti la so 6 sidul aja kong kunat ma la sinilitum chining tu dak ilitum 6 sidul along bangke mithang CM dolo mithang Karbiak kai masih CM lo isini litum taning che thilong apong memorandum tipi apong nilitum maka Juning ri bangke la sorlo phana ke rai aja kong kini litum long po posi ning che thilong se tamin nilitum non poni stamit la so ning ka che thilong lo che thina nilitum phane hang bipi ni arja konde la sinilitum na hoka sorlo kisong lang tamin nilitum sorlo aputung atum si chelang dam po chihumri dam po Juning ri dam po apot nilitum ke justice justice long nangji pupu po pini ciklo jon ni po gel pon po kanang lo tup lo gel tap tu po aku nang lo tup lo laki ahok pet nang litung pudet po laki Karbiang Long Autonomous Council laki theke ding ke jatum setame nang litung isi ka cikip thip tapi isi nang litung atiri en eder jok pusin litung puji pini ning duk pik la bang so channel pen litung ke Juning ri par pik lo kuman tu sin litung han sorlo phana kisung pen jok po man tu si sorlo phan tawar ke dam long po sarpiru setame ni litung dam long le korjang risoi jang hoda setame arta bi hex setame ni litung jok long le sorlo putin nilitum kai ke long setame kachikop mrom kai ke long da bhere nang ju sin nilitum tu la so posin nilitum ning duk pik lo pini Karbiang Long Women Justice Forum Bukajan District Committee pena bangke nilitum demand bangke lahan lo Karbiang Long 6 sidul pule non anstami 6 sidul aja kong bang nilitum han tek long li la bangke nilitum ning duk par pik lo nilitum bangke la ke chet han masih ne apong da memorandum pik lo apong da me central government along sa nilitum ke la so ka Juning ri lo thoi bangke kai kita pithu da ka bang lo pu bang lo sin nona bangke nilitum ke nangja bangke amuda lam bangke nilitum ke nangja bangke Karbiang Long da 6 sidul area lo aposi ilitum council long setami kithe kiding atum do council ke jatum anta kithe kiding tu puthakta mithang Karbiak khai masini Karbiang Long stamia CM nang mantang lo nilitum sining che thelo non pena bangke sorlo tum phan aho wang long po sorlo tum sami jong sik sorlo tum phan komani akisung pidet komani konani long lang rem det liputang te so dak pen kilang rem jitu akar fek tum phan so dak pen insai si mo phi la so ken kam ke nu ka jor je phan ke jakong long pung bang sini litum Juning ri lo la pen ning che the par pik la jongsi justice long le bate nai tum kwanang bengan ba ka chi song bang deng konji so ta la bang ni litum ya phong da chi song bom lo phong da dam bom lo mu pen da pulo muso tum ningkan troko so pi phasa me langrem hota dolo amutlam ke sumila rong hangpi pen tala so Nagaon district long sila puson sumila rong hangpi pan sa me pran pon pidet lo aku nona bang ke nomro tang tipi phana bang ke ami thang kithi tang bang arpu man ta chilong le la pulote sorlo tum ke ko anse ni litum ke ki lut dun der lang ma ko anse ni litum hanang ber der lang ma da sila so ka chi song ba kai kita ni litum chi song bom lo jo hang bom lo la pena bhere ke ni litum ke thek ma si thek der lo da si non ki pudam di bang ke Karbiang Long CM Autonomous Council ki charia tum ko anse ni litum han jakong nang piji mana bi pema jong si jakong nang bi pelo le pudang ni litum han sorlo tum han ke vir det bang si mi muluk bang si ni litum ke ning che te la pena po so na lam si ning je nang ko po si non nomro tayong tipi labang so kisung det along lani tum ke justice ke hang lapu kadilo ke dam tanga por bangko ano ne kisung so lo tum kisung nong seta mi ni tum justice nangji bugani tum hang bom lo chisong bom lo non pinya ni an seta mi komentulo ni tum mana bang so justice nang pipo mentulo justice ni tum ke long po aposik ke dam tang an tame hala ke pathi tanga bang pu phan long lok pen loen order dum chipari deng depo kitia ni tum la so justice nang putani tum long de detiti until law and order dum the people responsible and pa mi medet la pengke la tim Karbiang Long ke cari bang phu ke thegi ding tum seta mi people sela bang so bang nai to important and eder lo important and eder da jok se pinian dani tum swallow ki sung along aki jok wan pinian dani tum che theglong le der lo la pena veder lo pinian yan seta mi tang de swallow tum bang ko an si sung na lang bang ko ana boys ne tum swallow tum thina lang vir na lang madang te 1000 lakh pleng na lang ma swallow tum ki sung madang te he mi sia long
alu sumar tum sung et nang ji thi et nang ji mala an sini tum han justice nang piji ma apa si non na bangke ni tum la non las punang kok lo la non na por bangke ni tum han hok pe da justice nang pipi vek nang ji la pe ni tum long vek ni la bang so justice long letik ang bong ni tum ke ka chi song dang ton ton pe la sinon ke sar pi pu pe sar phu pu pe ni tum soar lo po tum ana phan ke kai ke ta ke lang rep ke lang rob la poson si do ko ka po sinon na bangke ni tum ke justice bangke long vek nang ji ako long le podang te ni tum ke la an so se adi dojot pe ni tum chi song pon bom po la si nang tum tim kal beng long ke chari bang phu do tum se ta me na so bangke ni tum phan nede tum hanang lang dun pamera ki dam tang memorandum ki pi ko an mata ne tum phan la haya bang ke aboy yang som sini tum ke che theklong nang po la so memorandum nang ke pi pot pinian tani tum so memorandum ki pi pen thang ale da we moilo ma sini tum hanang pi pe der lo apo se non bang ke ni tum ke la so justice bang a hok pe da justice ni tum long nang ji la pen non hala jun tu ki pathi wek abang phu pan ta me nep check pen len law and order tum chi pare deng po nei tum ke justice long nai baden tum ke hang nak justice long nai baden tum ke chi song nak ka son sin tum phan paman det apo sin non nei tum ham phang a song det le la bang so ka chi song nang ji la bang so justice ke hang nang ji akar i gali rat atum ta nang chi song dun nang ji rat atum ta la bang so bang nang ar i dun nang ji ni so le ki song gali Karbi Cultural Society Donsuri Chingri Hawaramai ki Sengpon Arji dingklui pen ke manga teng pen dhansari hawara lo anso se lun barim kan barim jutang jubat lunlam tomu pindeng sumpot kapachan jia phanpura karbi jutang song donsuri chingri hawaramai mate dhok committee ke sengpon lason se jakhonga chikloni phaing ko rahini durmiar ni lakhakri sirkep dhansari constituency arlo dipura jen ronghanga rongalong ada porphai ke ba porpen Ranjit Kramsa pen mai chari ponsi Karbi Cultural Society mate Karbi jutang song Donsuri Chingri Hawaramai ad hoc committee ke sengpon kaduka veche donsar pen committee sengpon si mai phu Ranjit Kramsa chunbang Bidya Singh Hanse la pen bidisar arpu pen chenglok kaduka ve bang thongkep sosia phan kapre arpu chepek pon Donsuri Chingri Hawaramai ad hoc committee ke seng amaya long Karbi Cultural Society Central Committee amai phu Humsing Bay pen KCS Central Committee pen chetong dun Anparta rongasar robasar KSS Social Worker Manpeng ke doatum chetong dun si RD doklong pen KCS Donsuri Chingri Hawaramai sengpon lo News Report Karbi Anglong News Channel Ini abang ke tak Donsuri Hawar Arab tuman isi purkimo arani boleh tumat haponik lo na sedak pini abang ke Donsuri Chingri Hawaramai Karbi jutang song lah Hawaramai seng ponik lo sila so ke seng pon bang ke ini tum kan lo kabe itum Karbi akhai kang tim itu mah jutang ajubat nim rokom dopet itu majetan bom alam the along dak Donsuri Arab atum ta anso se jakong horang nang ke pidun thegia phansi pini bangso hawar ke sengpon puselang letum tani tum phan nang khanik lo lapen alang tum la so hawar mai ke seng phan alu nang pale lo tarang solong se ala so alu nang pale ateng mesin tum ta dak batai ke thom dak chingwa et pen si pini dak arni hot lo la sila so arni pen ateng pen pini dak tum kado kawe yo dak rong asaru pasar do an dak chitong pet pen ni tum Tiri piame pendamen dun mai pu pen chenglok secretary doan tum wang lo masih aduh kau bece don sar pen ini bangso Donsuri Chingri Hawaramai ke sengpon long poken ning arong lo ning tepon lo alang itu maya kong pen itu jutang asong tiri piame tame anso saya kong tepon lupo pen amen tame chingbar pig lo Donsuri Chingri Hawaramai aso Hawaramai pen si Karbi doan pan anso se pachingri pon tu unpo sinding thelo itu telah ranking alam karbi pinang dulu karbi pinang kita surat dulu deh besar di waktu cuma pokok karba kalau kita bolong tapi saat diselin dan pinang an karbi itu kata konten sukses nanti labang alam nangkele roka bangke aningkan bang iteng ek delo foreign tourist atum areng lo tum wang lo ha Rupalin kan amasi itu aman apeng kilo aja lo Karbi ape lah ya pisar wak lo aman kilo aja lo nang cudeng dun pakal lo
Amasi ni tu mako lang suhu yu nam nang poko isi ala lang suhu yu na rum pon lo solong pon lo madak lakut tipul long mangke aku la sopi si gilim thekong lo masalang tu mangke ore la sopi bang la an mana peng ki dropi karbi atau mana peng nang pi pelu sipu non dak mangako tipul long silim thorong bang kuson aron lo walang sa tu mang na isalam ti acquisition son dokok le karbi dokok masih dum cing wai lo la tipul bang ke lim lider son de mesen jipu so nge ciparai ke dolo stame wan ma ke pacit hang pen so kirip vet ama tum non ta unelang la sino tum la kung saya me seminar pen sini tum padu po hadak si rip ke rip ji lai bang non ma rip mene rip itu decision dolo tame pangdang urek de masih non ta aku la so tipul la long kilim bang non ta long me meeting lo ta thek long bom no song si non thek long la bang tum seminar do ko la bang Donsuri Chingri Hawaramai Keseng Arani lo bangso komiti ke ceng sia bangke dito medhok komiti si Parjapon lo Central Committee dito malang dito wang pen Central Committee President Sar Kumsing Bay Labandak Organization Secretary dolo Sar Bhuvan Tokbi Vice President Sar Kamsing Inti lang dito wang pen si dito han approval ng PCP niya bangke Edo komiti Parjapon neglo apen full project committee kami mo kibang jelang por jingki jingwai pon pensin itum Parjapon negpo ini nitum Donsri Chingri Hawaramai ke Parjapon lo ko bangke Donsri ara datum an aba si ako pai ke me ise beta ke me ningkarong arani lapen fut ke mo along isi fut ke mo plang tang lo usini to bang kroi lo athe ajak ding klui pen ningkan ko an pining an bangke ningkan pokebrai si sertalin talon edlo ningkan pokebrai si arta pleng edlo ana phisi li to make hawara mai chi senglong lasi lake ise ko pailo sini to mathalo lapen non ke japon je bhansini to man ke ar punang pipon lo ni ke mai pu non tho committee lo mai pu lo lapen puwa ke hai mita sing han se bangke alang liga kongchung bang lo secretary lo lasi non ke bang jelang apor hut ansu se jutang mutha karbi jutang mutha ni tum ke claim ponji dam ponji phansini tum che sik pon lo along ni tum unit ke seng ponji phanta ni tum matha pon lo cases unit parjabi phanse matha pon lo lapen zonal festivals dame ke bi ponji phansini tum matha pon lo lasi kando kawe dak cooperation mepik rong asar ro pasar tum benang lok long ri asar benang lok ketegeding dak politician parti alam jipupe dharma alam jipupe kando kawe ta cooperation bang meo support bang meo asong si chethek long lok apen mesen bene tum bachun pon long Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu